Ndugamano gatagati ka utongoria wa kirabu kia Gor Mahia ni thire na mbere na kwiyumiria umuthi riria Samochoro egutetagira itua riake ria gwikira thairi egemaine na kuonanio kwa mbitika cia KPL. Ochora thiini wa gikaro na andiki a mohoro augite ati kirabu kia Gor Mahia kiri rungu rwa FKF ni maraiguithanirio ria irabu ciothe cikuguneka kumana na kandrathi ya FKF na kambuni ya Star Times. Numerous discussions on this matter at the executive members meeting, where we resolved to align the club to the newly created football FKF Premier League under Nick Mwendwa. Gor Mahia FC is participating in local and international football courtesy of FKF as the representatives of FIFA in Kenya. So should Gor stop playing football because of individual interests? I want to tell the chairman that we are not going to stop playing football because of him. Ochora ninge ni amenereirie utongoria wa muikariri giti wa ihinda riri Rigi akiuga ati ndari na wendi mwega kuri kirabu giki gutherema ona thengio gukorwo ari kirabu kiria kinene muno guku bururi-ini. So if it's about just signing, he should sit and wait to sign the contracts. But the decisions as to whether we are going to use Star Times, whether we are going to use Bet King, is none of his business. This is the business that encompasses the whole EC and through my office. Kongi atongoria matiganite riu ni moritie thirikari cia kaunti kunyitirira kioneki gia president hari waki wa iharo kuona tabarira nyingi ni cirugamite kwa ihinda riri. Mutongoria Isaac Gitau augite kurugama gwa tabarira nyingi ica ikuhi ni undu wa kwaga unyitaniri na thirikari cia matura gutigirira imwe cia tabarira ici ni ciarika guku akiheana muhiano wa kiharo kia Ruringu kuria kaunti-ini ya Nyeri. Augite kihanja kiria kia Ruringu stadium ni giguthondekwo na kiuga ni auga kinio shiringi milioni 800. Kamura githurano giki gitwathurire nginya umuthi uyu tigarugiri rwikiritwo rwa mahirano tu rurariko naruo rwikiritwo nuthu kuhenio andu gutiri rurakinyanirio. Ica ikuhi president akoretwo muhari-ini wa mbere kwinyabarira waki wa iharo icigo-ini citiganite guku bururi-ini na kurira riu thirikari cia kaunti moritio kunyitirira tabarira ici. Rigida ni ati ingina mutongoria wa bururi eke ariyo ndari yake arore irathire Muranga nikiaugire nigikitwo mbeca ni ciaumire no urite acio ni ambere agire ete mundu gwitwo DB Haji babe maikio thiini ni undu akugwithia agenda yake ati aekuoneka tataruta wira ku Mount Kenya niguo akihangana kwa kungi akamenya atiriri aiko ni okire Nyeri akiugo nai mubunge ta Ngunjirie wa Mbugui kiharo gigwake ariera aikari a Nyeri nikigitumite kiharo kia kurika ariathi kwira muthamaki wa bururi ati ni kiwanja giki githiini wa Central kithiini wa constituency yakwa na uti milioni 800 ni ciarirwo ni ng'ania na ndirenda undithirie ta president.